Asa marum lagi baru horas nasbay majolo goda udah mulai dihami bonang dihasul tono. Iya lanjut. Iya. Gabila horas. Nungari beko bi abang parago sinabi godang mula-mula yang di amang baru lagi itu baru horas di pudian yaka ulon nayon hami tutorokna bama godang sampai ya soh hami jero amat tadi batal bumi ma nang situan natoro bama godang na hopas godang sopa marame anak elek marburu las kebetulan mah di bagasan las lewani mod las disema kami bang dia las disema marame paramai kami dok marame ama godang dia di
Langsung lima di hamuna. Lain nami, amang boru nami, iboto nami, bere nami, ibe bere nami. Sebulan. Dan kabar nak lupa hami, ibu hami hamna kari membuat udur kita dua di godang-godang nak lupa hami. Jadi sonari bikon pasah hatai ma tu hatuna, iboto nami, lain nami, hela nami sudima na gelek nami. Salukna rajani hula-hula nami na pasaton partikian tuhami apala dibaca tikyon di las nerohata di nama calo pasu-pasu tulang siat tong-tongan ini bagasol agi mak di pasu-pasu tuhata gabi rumah tangga si las neroha di tong-tongan ini kita jolma terlubima di roban ini debata ala nipe tuhami di pasar tamu nuan partikianon las dok harami akar aja nih hula-hula alai donon nami matu abuna molo tunggu tiap yang nona terbaik kami tulang nami apalagi pada pertikianon mau nang baksi sari-sari kita alai mas tangnya amaita anggian tu akarin abang ihut ditabai di bata akka pasu-pasu di ita akka pasu-pasu silas roha di gabina niula di ciur nih pasarian semua di orang di Jolma. Iya. Udah foto kami, na tulang nami, tulang nami. Baik kamu mah godang. Sadok godang nabak sila baik mah. Iya, dari.
jalo horas ma di hamuna ka mangboru do di hamuna ka itu di apala di partikianon di hari naulion ima di nambuat tuan di godang hami warau kami hamuna ima di panggolini para mamon akam boru kuber kami do di lasni rohamuna di naro hamuna nasabba tuar penami marbunga bunga do tangan nami di bekamuna aro dirok nama dua di huturina karaka merdahuan ibing-ibing rohamuna tuar penami di bekamu mardonga kebe kamang boru mau lebih yang terbatas sami ini bersama materi bata asagabi na nani udah di tangamuna sigus papanamuna tutur nama aka pino paramuna mau lebih tu ropi hami mana bina bihamuna asal las marohan ibadamuna las marohan tordimuna di semua kodang sabi-sabi lah di semua kodang khasatan doji dudio sonima di hamuna pergosinami amang pergosinami naik sikun nami mah akabu nami on nyobai mah kodang sibi las baru mah tu kodang khasatan do godang khasatan nih
anak Medan. Iya, anak Medan. Jadi amang pargosi nami anu ngabe sikop kami membuat tadi godang namion dot buru nami asban ma godang kasarani aduh matu si tiu tiu di hamuna buru nami, baik kamu persiapan. Asa tato tomu udah tamar kasamosi, hula nanya banget. Soni ma pinabuton di hamuna buru bere itu serata itu hal bukiamu. Asa barbar si taboran ya susun, siano, lao majalo udah tamar kasamosi. Di hita awan ya susun, hasil tebolo di juru mana? Hasil tebolo mana di juru? Sana main.
Iya, sampai sana kedua. Sampai ke Partikiano. Iya, Naisa. Oke. Oh, iya. Boleh tidak kembali aja ya, jangan tolong. Abi apa dulu saya jalan dua, tujuh anu. Asaro, kita ya. Iya, dia sudah akan lami. Sabar dulu bawa jalan. Bola ulang lagi. Bola yang lagi. Bola ulang lagi. Bola ulang lagi. Bola ulang lagi. Bola yang lagi. Bola ulang lagi. Dari rumah Sorry Mahina, ponete tanto dolor. Sorry, no se puede esperar. No, si no te vas a poner. Camarón, no, puta Lorena. Iya, dari Roma udah lagi. Bola ulang, bola dari, ulang robot. Lima udah lagi. Roma udah lagi. Iya. Iya, rapat terus. Atur depan. Iya, sudah tulang nabi si Toha, si Manuru, Surima bakar nabi. Tulang nabi, si Toha, Surima Una, si Manuru, Surima bakar nabi. Hula nabi, sonido akan pengulian nabi. Dari Roma bakar nabi, mari hukanya ambil leguna, marang Roma pula. Iya. Sampai sama. Iya, Roma udah nabi. Iya. Mundur. Turunani mundur. Iya, Tabaisa. Iya. Kawoi. Iya, mundur. Boleh ada lagi. Udah nabi semua.
Iya. Iya, borui juga mau baca orang dogi, boru nabi juga mau. Iya. Horas. Nami. Raja ni hula-hula. Marsa pasani cari 10 doh hami pasap sedau si majuju. Molo hami akar nami. Songon nani munai rabbana poso da pena situan lata. Apa-apa be. Hami nak takas boto hata akar nami molo tu hadope. Na pamati ma na raja nami. Alai ditahiro nami do akar nami. Ala nunga di waktu nak kaning apir main napoki. Baul-baul logan. Asa piring maton di tiu-tiu ma aka judu aka apa omongan ima tanya kuna ima bangna agi amadu raja nami dioloi amat tarewata pangiro tai dumi menang pangiro na raja nami di bahasa tikyo morobe tu songo dia harora nami marso pasari jari pasar sudah nami dan sudah inna sebab kula hula ala sebab di tangan suada arong dirok nama dua dan sudah indah puru ala sakut daripada dia dan sudah sebab kula-hula ala sifat-sifat di tangan kami nasoro zadia soni baraza nami basabau pami Tuhan muna raza ni hula nami laos aka natulang doa tulang laos batuma barisan asaro kami marabana pahamu raza ni hula nami hidup putih kami raza nami. Iya. Jadi PT diatur atau raja di hula-hula berisan amang paragosi nami lah sebab major asa usah pahami raja di hula-hula nami asa sitoro ina kana sitoro ina tina toro hula toro kusenso akaburuna baba kodang na bartisi sana tidak berjulukan hadiro.
Gabi raja nami. Dipertikan na uli jari na rin ganon. Hatan ni nama tua, polta ulat tula, turmay na doon arangan. Lasaruhan muna, marpunga-bunga rin may kamutangan. Ina tutu raja nami. Pita-pita namin ito ang mata nama tua rin bata. Gabi pa nako kakong tulong karotan na papakadalawa. Tua tahun tutulwa, taruli hamuhumuan na tiyo. Mola de raja nami. Ipiye amang baru. Dison, nang romhami sa luhuna, si Raja ni hula-hula-huna, dinalawa, marmeme yo. Gabi jala oras raja nami. Asa patuhan ni depak meme anak, depak marmeme buru. Mola de raja nami. Ibe di pengantin, atau tujolong oti. Iya. Jadi ada orang sorong ulah kita boleh suntur tetapi dah mengarah pada kau ulah neng marmeme nama nasi jadi parametado di anak. Jadi soni mah di parmusik nami. Gabi. Naing borang hami dinalahu marmeme boru nami. Baik mama godang sapur marmeme. Iya betul. Oke lanjut. Yeah.
memang hasatan ni, mas padung mati si tiyo.